Dober dan. Danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Z družbo se odpravljamo na Sabotin, to je tale hrib za mano. Okvirno pričakujemo 3 ure lepo počasne hoje. Dobimo se na tem parkirišču, potem bomo prečkali most čez Sočo in se zagnali v hrib. Tlege bomo šli čez ta most in potem se bomo povzpeli gor do vrha. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Zdaj imamo 42 stopnic, potem pa še 17, ki so malo višje. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. To je pa zdaj najlepši pogled na Novo Gorico in pa tukaj levo na Solkan. Malo se vidi Solkanska cerkev. Tam v ozadju Nova Gorica. Tukaj vidimo pa Solkansko brv, ki žal še vedno ni dokončana. Tam v ozadju se vidi še Goriški grad, se pravi italijanski predel. Zdaj smo na tej točki, kjer piše Tito. Evo, to je črka O. Tako, zdaj vam pa pokažem še Novo Gorico in pa razgled. Vreme imamo pa super. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Zdaj smo prišli do Svetega Valentina in zdaj gremo naprej. Še en krasen pogled na Sočo, pa še pogled na Sveto Goro. Evo, taka je naša pohodniška. Evo, tukaj se gre pa noter v jamo, oziroma v rove. Tako, mi smo zdaj nazaj v dolini, hodili smo 3 ure in pol, ratalo je pa nekaj več kot 8 kilometrov. Zdaj vso pot, ki smo jo prehodili, lahko vidite na Stravi, bom pustila od spodaj link do te poti. Sicer pa navzdol je bila malo naporna, ampak sem imela palce, tako da je bilo super. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Pojdite tudi vi na kak sprehod, bodite fajn in se vidimo. Čau, čau!